آخر سر خیرامان زی کدامین شهمنی خیزی سر تا قدمان شدی دل و جان منی خیزی سر تا قدمان شدی دل و جان منی لب بستم زی سخن لب بخیل مدگهی جان گاه دل با تو و گاه خفت و بدل در سخنی گاه دل با تو و گاه خفت و بدل در سخنی بینمان تنی نازک زی قبا تا به چمن بینمان تنی نازک زی قبا تا به چمن غنچه دیگر نکند دعوی نازک بدنی غنچه دیگر نکند دعوی نازک بدنی خونی ما خورده چی آزاری دلم می طلبی نوش کردی می ما شیشه چرا می شکنی نوش کردی می ما شیشه چرا می شکنی بدهی یادم از آن لاله رخ بادی بهار چند آتش به منی سوخته دل بفکنی چند آتش به منی سوخته دل بفکنی شامی آشوق و خون ری زی تو تخ کشند شامی آشوق و خون ری زی تو تخ کشند ادب آن است که گردن نگیودم نزنی ادب آن است که گردن نگیودم نزنی آخر سر خیرامان زی کدامین شهمنی خیزی سر تا قدمان شدی دل و جان منی نوش کردی می ما شیشه چرا می شکنی شام بخیر دوستان عزیز. امروز میخواهیم اطراف یک نفر شخصیت بزرگ حرف بزنیم که فعالیت او شاید به زندگی باباهای ما بیبیهای ما
ба зиндагии модарони мо, падарони мо алоқамандӣ хеле зиёд дошт. шояд сатри шоире дар ҳавои таронаҳои ӯ ифшо шуда бошад ва шояд як нафаре дар зери таронаҳои ӯ сар ба домони модар мегузошту аз меҳрубониҳои модараш бархурдор мешуд. шояд як нафар дар ҳавои таронаҳои ӯ номаи хеле зебои ошиқона менавишт. воқеан ҳам дар хонаи ки садо надодааст таронаҳои ӯ ва воқеан ҳам кӣ намедонад номи ӯро. ин номи бузург, ин номи зиндаёд Одина Ҳошим аст. ин барномаи хотираҳост ва хотирае аз гузашта, хотирае аз фаъолияти устоди зиндаёд хоҳем кард. дӯстони иззатманд, ҳамон тавре ки гуфтем, имрӯз таронаҳои устоди зиндаёд Одина Ҳошимро бозхонӣ мекунем, албатта ҳамроҳи ҳофизи халқи Тоҷикистон Раҳматулло Ҳошимов ва писарашон Фирдавс Ҳошимов. хуш омадед ба барномаи мо. ташаккур аз он ки омадед. ташаккур аз он ки як ҳиссиёти хеле зеборо дар қалбҳои мо бедор кардед ва ман гумон мекунам ки аллакай оғози барнома хуб буд, чаро ки як таронаи хеле зебо дар ибтидо садо дод. ин таронаи Сарви Хиромон буд. аввалан ташаккури зиёд ки ба ин барномаи зебову диданӣ ки имрӯз мухлиси хеле зиёд пайдо кардааст даъват намудед. пеш аз ҳама салому дуруду паёми худ ва ҳамкасбони худро ба кулли шунавандагони телевизиони дӯстдоштанию фарҳангии Сафина мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам, ин суруде ки мо бозхонӣ кардем як суруде буд ки аввали солҳои 70 бештар ва бештари ҳунармандон бо як асбоб суруд мехонданд ва ҳунарманде пайдо шуд ки бо ансамбл, яъне ки 10-12 нафар навозанда бо анамин суруд ва сурудҳои дигар ки 100 биёбон тай шуду аз корвон дурам, ҳанӯз қуввати рафтани кӯҳиту надорем дигар, ки ҳамин сурудҳо дар байни халқ тез маъруфият пайдо карданд ва яке аз ҳамин сурудҳо анамин Сарви Хиромон бо ғазали мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ки ба халқ бисёр тез қабул кард. бо ансамбл аввалин бор устод Одина Ҳошим баромад ва бештар мардум бо як асбоб суруд мехонданд. ва ҳангоме ки ҳамин тарона садо дод, шумо чанд сол доштед? ман 8 сол ё 9 сол. хеле ёд дорам он вақт ки мо зиндагӣ мекардем собиқ ноҳияи Москав, имрӯза Ҳамадонӣ, дар лаби дарёи Панҷ бисёр кати калон унҷа буд. бо тамоми шогирдон падарам ба ҳамон лаби дарёи Панҷ мерафтанд, дар рӯи ҳамон кат менишастанд ва махсусан анамин сурудҳоро дар ҳамонҷо машқ мекарданд. он вақт буд амакам Абдулхайр Ҳошимов, Мирзоватан Миров, Холаҳмад Маҷидов, Файзали Ҳасанов, Абдусалом Раҳимов, Рамон Дӯсти Қурбониён, Бои Мурод Қадамов, Иззатулло Назиров ва бисёри дигарро метавонам номбар карда ки дар онҷо гирд меомаданд, анамин сурудҳоро машқ мекарданд ки ман 8-9 сол умр доштам. хуб ба ёдам ҳаст. дар ҳамон тамринҳо шуморо мебурданд? албатта. он вақт ки ман каме асбобҳои зарбиро каме метавонистам навохта ва доимо дар ҳамин гуна тамринҳову баъзе чорабиниҳо моро ҳамроҳи худ мекарданд. имрӯз ҳам ҳамин анъана ҳаст, зеро ки ҳозир мо набирорам ҳамроҳи худ дар машқ ё ягон чорабиниҳо бошад ҳамроҳи худ мегирем, барои он ки тезтар ҳамон кӯдак ба ҳамин олам ворид мешавад. албатта ягон хизмат мекардем ё об меовардем, ягон шогирдӣ мекардем, ягон кори дигарро ба сомон мерасондем ва назора мекардем ки чӣ хел инҳо машқ мекунанд. пазироии мардумро низ дар хотир доред ҳанӯз? хеле хуб ба ёд дорам. худаш ки ҳофизи мардумӣ ки буд, барои халқ месароид ва дарду дили халқа ки месуруд, халқ бисёр дӯст медошт ва барои он шарт набуд ки 20 ё 30 одам бошаду баъд суруд хонад. як нафари суханфаҳм
аллакай басанда буд ки соатҳои дароз барои ҳамон як нафарам суруд бихонад. дар куҷое ки хоҳиш мекарданд, дар сари роҳ аст ё дар сари кор аст ё дар сари замин аст, дар куҷое ки бошад калимаи не набуд, ҳамин ки мегуфтанд ҳатман дутор ба даст мегирифт, барои ӯ мардум сурудхонӣ мекард. мисол дар ҳолати ҳосилғондории пахта, он солҳо аз кӯҳистону аз дигар ноҳияҳое ки пахтакор набуданд, ба ноҳияи мо хонандаҳову дигар аморо меоварданд. мо ҳар бега дар ҳар мактаб будем, то ки барои онҳо суруд бихонанд, рӯҳияи онҳоро камтар баланд бардорем. ё вақти нисфирӯзӣ мешид, вақти хӯроки нисфирӯзӣ буд, мо дар сарҳои замин будем ҳамроҳи падармо. дар ҳамон як соате ки онҳо хӯрок мехӯрданд, мо ҳатман ним соат як соат барои онҳо суруд мехонем, баъд ҳама боз аз пайи кор мешуданд. ва хуш ба ҳоли ҳамон нафароне ки дар чунин маҳфилҳо буданд, чаро ки дар масалан дар фазои кушод, дар саҳро гӯш кардани тарона гумон мекунам лаззати дигар дорад. шумо гуфтед ки дар ҳама тамринҳои ҳамон таронаҳо будед. аз назари шумо мушкил буд дар ҳамон давра пешниҳод кардани як тарона, масалан марҳилаҳои омодашавиш? ман ҳамин як чиза хуб ба ёд дорам, ҳеҷ вақт ҳамин китоба кушояду мисол шеъра интихоб кунаду оҳанг бандад, падари ман ҳамин корро накарда буд. ҳозир мо дар хонамон 15-16 та дафтари баёз дорем ки бо дасти худаш менавишт. ҳар як шеъре ки аз китоб интихоб мекард, аввалан дар дафтари баёз сабт мекард ва баъдан ҳамун мувофиқи ҳолати ҳаморӯзаи худаш ҳамун суруда омода мекард. бисёр қувваи ҳофизаи баланд дошт. ман шоҳидам ки як ғазали ҳофиз ё ҷомӣ ё сайдо соҳиб 3-4 бор мехонд ё 3-4 бор дигар оҳангро омода мекард, бо ҳамун мусиқӣ 3-4 бор дигар мехонд, дигар китоб дафтарро нигоҳ намекард, мехонд ҳамин қадар тез аз бар мекард. аввалан худаш омода мешид, вақте ки худаш бо мусиқӣ омода ки шуд, баъдан бо ҳамроҳии навозандаҳо як рӯзи дигар машқ мекард, омода мекард бо мусиқӣ ва баъдан ба халқ пешкаш мекард. лекин фикри ҳамаи навозандаҳоро мегирифт. мисол мегуфтанд ки мисол ним авҷ ё проигриш мегӯем, ё ки авҷ, ё ки инҷара каме ихел кунем ё у тараф кунем, як андеша мекард, фикри ҳамон шогирдову фикри навозандаҳорам ба инобат мегирифт ва баъдан ба халқ пешкаш мекард. бубинед, дар замони ҳозир, дар рӯзҳои ҳозир ки мо зиндагӣ мекунем, аксари ҳамон овозхонҳое ки бихоҳанд ки маъруфият пайдо кунанд, маҳбуб бошанд миёни мардум, ҳатман ба пойтахт меоянд ва дар ҳамин ҷо кӯшиш мекунанд ки тарона таҳия кунанд ва пешниҳод кунанд. аммо масалан сарояндаҳое ки дар масалан солҳои 70 буданд, дар 80 дар ноҳияҳо буданд, аммо шӯҳрати ҷумҳуриявӣ доштанд, хеле зиёд дӯсташон медоштанд. ва шумо мегӯяд ки падаратон аз ҳамон аввалин шахсиятҳое буд ки гурӯҳӣ кор карданд. Масалан дар ноҳия чӣ гуна гурӯҳро ҷамъ карданд? пеш аз ҳама ҳофизи бузургворам як мисра дорад, мегӯяд ҳасад чӣ мебарӣ эй сӯз назм бар ҳофиз, қабули хотиру лутфи сухан. вақте ки чунин ҳофиз вақте ки дар як ҷо макон мегирад, мисол дигар ҳунармандон дар гирди ӯ ҷамъ мешаванд. дар ҳамон вақт ман шоҳидам бисёр онҳо аз дигар ноҳияҳо буданд, вале ба хотири оне ки дар гирди Один Ҳошим бошем, ҳатман ҷамъ мешуданд дар театри халқии ноҳияи собиқ Москва, имрӯза Ҳамадонӣ, онҳо ҷамъ шуда буданд. бисёр як театри бонуфуз буд. гуфтанӣ ҳастам ки асос ҳамун як ҳунарманде аст ки мардума ҷамъ кунад, шогирдора ҷамъ кунад, имконият диҳад ки онҳо ҳам дар
байни халқ маъруфият дошта бошанд ва мардум онҳоро ҳам шиносанд. ин чиз дар падари мо бисёр буд ки имрӯз дар мактаби ҳунарии одина ҳошим 12 ё 13 ҳунарманди мардумӣ аст, 4-5 ҳофизи халқии республика, 5 ҳунарманди шоиста аз ҳамин мактаби ҳунарии одина ҳошим. бисёр назорат мекард ки бояд шогирдон бояд шеъри паст нахонанд. ба гуфти худаш ки шеъре ки соҳиб надорад бояд шумо нахонед. бисёр дастгирӣ мекард ки онҳо ҳам дар байни халқ маъруфияту ҷойгаҳи худшона дарёфт кунанд. бобоям як чиз мегуфтанд ки садои одина ҳошим садои ғамбарор аст. яъне ҳама таронаҳош мегуфтанд ки дилро таскин медиҳад. дар ҳама ҳолатҳои ҳаёт мехоҳӣ ки садояшро бишнавӣ. ва биёед таронаи дигарашро бихонем. мехоҳам як бисёр таронаи хуб, ғазали ҳилолӣ. рӯзи наврӯза сарви гулизори ман куҷост. ва худашам бисёр ҳамин ғазала ҳамин оҳанга бисёр дӯст медошт. як чиза ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳамун ғазалҳоро бисёр барвақт эҷод шудааст, лекин ҳамуна доимо месароид. яке аз ҳамин сурудҳо ки ҳозир хондем, сарви хиромон аз ҷомӣ, ҳамин ғазали ҳилоли рӯзи наврӯза сарви, ина доимо худаш ҳам ки ба худаш маъқул буд, доимо барои халқ месуруд. ҳозир ҳамин суруда ба мардум пешкаш мекунем. روزی نوروز سروی گلزاری من کجاست در چمن یاران همه جمع من یاری من کجاست دشت مردم هر یکیم رو سیدی چابکی پریشان روزگاری من
همی فردای قیامت شیخوری پیشار پیاله را که شب بگذرد هرگه شمنی کوی تو را یاد کنم سرما و فیغان از دینی ناشاد کنم دور از گلی روی تو چنانم که دیگری بلبل شوم هزار فریاد کنم شبها که بناز با تو خفتم همه رفت درها که بنو گینی جسوفتم همه رفت آرام دل و مونیسی جانم بودی رفتی و هر آنچی با تو گفتم همه رفت رفتی و هر آنچی با تو گفتم همه رفتی تشکر زیاد. تشکر از اون که همین ترانه رو انتخاب کرده، چرا که در آستانه جشن نوروز گمان میکنم یک تنتنه نوروزی شد. بله. زمانی تولید همین ترانه رو در خاطر دارد؟ این ترانه سالهای 70 تا 75 است. در اینجا بسیار سخنهای عامه‌فهم است. بله. برای همین انتخاب کرد، با یک صمیمیت همین میسرود و وقتی که همین سرود میسروید در نمودش یک خنده، یک شادی در خودش پیدا میشد و گمان میکنم که هر کجا که همین ترانه صدا میداد همونجا جشن میشد. بله. آهنگم بسیار با موسیقی مردم بسیار نزدیک است. آهنگ میگوید آهنگ یک محفل است توی معرکه هایی که بله، مردم یک میگذرونند. شادی هست در اینجا. بله. در کجایی که می رفتیم اگر خودش مبادی نمیسرود مردم حتما خواهش میکردن که همون غزل هلالی روزی نوروزه یک بار بخوانیم. من یاد دارم همون سالها در معرکه ها بعضا کنسرت ها همین تا 2-3 بار گشته برگشته میخوند. در قسمت دیومش که افر میشود بسیار یک همون فراوردهای آواز ها بسیار عجیب میفرامد. همین خیلی میفرامد که مردم باور کنید مخلص های همین سرود خواه نخواه در خنده می در آمدن. همین خیلی یک روحیه بالیده میشه، یک شادی در دل اونها پیدا میشه و حتما هم میرقصیدن. بله. برای همین اگر نمی سرود حتما خواهش میکردن که همین سرود بار دیگر سرایت. یک خاراکتر خوب دیگرشون را گفتید که ترانه هایی که مثلا در اول می سرایدن، در سالهای اول اونو را بسیار می سرایدن. من همین تجربه رو مثلا در سراینده هایی که در جهان فعلا معروف هستند سروده های اولشون رو خیلی زیاد می سرایند، اما در تاجیکستان نمیدونم چرا همین تجربه خیلی زیاد نیست. اما پدرش ما زیاد میخوندن همون ترانه هایی که مثلا در اول میسرایدن و نو بسته به اونی که ترانه هاش زیاد میشد. بسیار خوب قید کردین. سرودهای نو بسیار ایجاد میکرد و بسیار میدونست. بعضی سرودی هست که در دل همه هنرمند جای میگیرد. اون میخواد خوبتر میسراید و میداند که همین سرود در دل خلق نشسته است. از سرودهای نو مثال 5 تا یا 10 تا که خون حتما از همون سرودهای پیش چند تایی که در دل خود جا دارد و در دل خلق بسیار نزدیک هستند همون سرودا را تکرار گشته و برگشته میخوندم. و من یک ترانه دیگرشون رو خیلی زیاد دوست میدارم، ایا صیاد. ایا صیاد. بیاد همین ترانه رو خونیم. این ترانه ایا صیاد شرمی کن مرن جانیم جانم را و همین سرودا وقتی که بیمار شدن حالت که غمگین که شد بله. همین سرودی وابسته به روحیه‌اش همین سرودی استاد لاهوتی را آماده کردن و به مردم پیشکش کردن که مردم بسیار خوب قبول کرد و هر جایی که می رفتیم
همون سالها از سخن درباره موسیقی بود، شعر بود و خودش هم با یک طرز میخوند که در همون صحنه باور کنید وقتی که همین دستگاهی میموندن در کنسرت میلرزید از همون میکروفون نمیخیل وقتی که میخوند در صحنه همین خودش که تنومند بود صداش هم مرغوب‌دار قوی که بود میداد باور کنید میلرزید با تمام حسیات همون لحظه ها میخوندم این سروده. بگردم بس تایی چون رینج تلو بر پای زنجیرم مروبت کن اجازت ده که بکشایم سبانم را مروبت کن اجازت ده که بکشایم سبانم را در این کنجی کفز دور از گلیستان سوختن مردم در این کنجی کفز دور از گلیستان سوختن مردم خبر کنیم سبا از خواب میزارم با خوابم را خبر کنیم سبا از خواب میزارم با خوابم زی تنهایی دلم خون شد ندارم محرمی رازه که بنویسد برای دوستداران داستانم را که بنویسد برای دوستداران داستانم را
ташаккури зиёд. новбаста ба оне ки ҳамин таронаро хеле зиёд дӯст медорем, аз сомонаҳо тамошо мекунем, садояшонро гӯш мекунем, аммо таъсири зинда сароидан дигаргуна аст. ва ҳамроҳи шумо писаратон Фирдавс ҳаминҷо бозхонӣ карда истодааст. Фирдавс, бори шумо андеша кардед ки чаро масалан таронаҳое ки як замон сароида шуданд, як замоне ки ману шумо набудем дар қайди ҳаёт, мо он вақт таваллуд нашуда будем, аммо то кунун ҳамин таронаҳоро дӯст медоранд, новбаста ба завқамон, новбаста ба муҳитамон ки дигаргуна аст, новбаста ба оне ки мо хоҳишҳои дигар дорем, аммо ҳамин таронаҳо то ҳол ба дарди мо низ мехӯрад. бобоҷони мо Одина Ҳошимов шеъри баландро интихоб мекарданд. овози ширин албатта ки мондагор аст ва доим ба шогирдону фарзандон таъкид мекарданд ки ҳеҷ вақт ба шеъри паст даст назананд. фикр мекунам ки ана ҳамин бузургии Одина Ҳошимов дар ҳамин буд ки то имрӯз мардум гӯш мекунанду эҳтиром мекунанд. масъулият дар сароидани ҳамин таронаҳо бештар аст, таронаҳое ки бобоятон сароиданд ва ё таронаҳое ки феълан таҳия мекунед? албатта ки ҳамаи сурудҳои бобоҷонам ба ман писанд аст, умуман ба мухлисонаш ва дар хонданашам ҳеҷ мушкилиам намекашам. мехоҳам як чанд таёнро ном гирам, аз хурдӣ ки дӯст медоштам то ҳол мехонам, аз чашми пурхумори ту мастӣ намеравад. ё як суруди дигар мехондан, дар ишқ оқибат ба бало мубтало шудем. як ғазали абулқосими лоҳутиро бисёр хуб мехонданд, ман низ дӯст медорам, ба ӯ ҷон додам, ҷонони ман дигар чӣ мехоҳад. бисёр хурд будам, орзу мекардам ки ба монанди падару бобокалонам санъаткор шавам, ин мактабро давом диҳам. ва ҳеҷ фаромӯш намекунам, дар ҳавлие ки мо зиндагӣ мекардем, як хонае буд, бисёр калон буд, овоз садо медод. чанд сол доштед? синфи як мехондам, ду мехондам. бовар кунед, агар дар ҳамон хона мерафтам, ба овози баланд ҳамин сурудҳо, ҳамин таронаҳоро аз ёд медонистам, ҳамин қадар баланд мехондам ва ҳаракат мекардам ки овозам ба овози бобом монанд бошад. ва эҳсос мекунед ки монанд аст? мардумам мегӯянд ки овозат бисёр монанд аст. агар зарраеам бошад, давомдиҳандаи ҳамин мактаб ҳастам ва метавонам ки ҳамон сурудҳое ки масалан бобоҷонам мехонданд, имрӯз ман барои мухлисонаш, барои дӯстдоронаш ба таври зинда пешкаш кунам. ва ман гумон мекунам устод ки як иқдоми хеле хубам гуфте дар ибтидо ки набераҳоро мебаред дар маҳфилҳо иштирок мекунанд, чаро ки аксари мардум шояд мехоҳанд ки ҳамин таронаҳоро ба ҳамон садо монанд бишнаванд, ба ҳамон шаклу шева, ба ҳамон тарзе ки сароида шуданд. ҳунарманд барои халқаш хизмат мекунад. агар халқ нотинҷ бошад, халқ дар ҳолати ногувор бошад, ҳунарманд ба касе дар кор нест. барои ҳамин мо фақат ягона орзу дорем ки миллатмон тинҷ бошад, обод бошад, давлатмон тинҷ бошад, мо барои онҳо суруд бихонем. ва биёед як таронаи дигарашро бишнавем. суруди дигарро месароем. ин ибтидои солҳои 90 буд. боре ба шаҳри душанбе ҳамроҳи падарам омадем, бо устод валаматзода. падарам суҳбат доштанд, ман шоҳид ҳастам. аз падарам як хоҳиш кард ки он вақт мо суита мегӯем, суитаи рақсӣ, ки Одинаҷон як суруди 2 ё 3 қисма барои ман омода кун. то ки дар ансамбли якум вақт давлати лола ки буданд, як суитаи омода соз ки ман дар ҳамон ансамбл ҳамона истифода кунам. ман аз тамоми гӯшаҳо дорам, аз ин тараф надорам. бисёр суруди хуб ҳам шуд ки то имрӯз ҳамин суруд дар баъзан чорабиниҳо, консертҳо, дар дигар ҷоҳо садо медиҳад, лаззати дидор. қисмати аввал шеъри туғрар аст. аз рухат оина то лаззати дидор гирифт, ваз нигоҳи дигарон ҷониби худ ор гирифт. خاکро از قدمت رتبه گلزار گرفت، از تو گلهای چمن زینت دستار گرفت. من چی گفتم که دلی نازکت آزار گرفت؟ خاطرت از من بیچاره به یک بار گرفت و هر سه همین
сурудҳо ҳамин шеърҳо мусаддас ҳастанд, аз 6 мисра иборат ҳастанд ва қисмати дуюм аз саҳбо аст. чашмони ман ба рӯят дар ошиқи чунонанд, аз рашк якдигарро дида наметавонанд. از رخت آینه تا لذت دیدار گیری، از نگاهی دیگران جانی بی خلقار گیری. خاک را از قدمت رتبه گلزار گیری، از تو گلهای چمن زینت دستار گیری. من چی گفتم که دیدی نازک کرد آزار گیری، خاطرت از من به چارم یک بار گیری، خاطرت از من به چارم یک بار گیری. جمع بیاد قدم چون عمری در فیانم، جمع ز شب پیرویم بیمار و ناتوانم. بعض شهید ترسو از فعل ابرانم، بعض چون چدیل خون از خنده لبانم. چشمانی من بروید در عاشق پیشنانم، از رشک دیگران دیدن نمیتوانم، از رشک دیگران دیدن نمیتوانم. شد لاله از گذارت دلدار در بیابان، سرویسی زین قدم در باغ مانده حیران. نادیدار ازت را زندون شد شادمان، نرگسی چشم مستم افکند از سر به دامان. چشمانی من بروید در عاشق خویشانم، از رشک یکدیگران دیدن نمیتوانند، از رشک یکدیگران دیدن نمیتوانند. چشمانی من بروید در عاشق خویشانم، از رشک یکدیگران دیدن نمیتوانند، از رشک یکدیگران دیدن نمیتوانند. گل جامه در از شب پیروید عنبر شکن از قدر موید، گل جامه در از شب پیروید عنبر شکن از قدر موید. زهری غمیش که تو چشیدم راه از سری روزی تو ندیدم، باری علمت پس کشیدم با آن که به عاشقی رسیدم. گل جامه در از شب پیروید عنبر شکن از قدر موید، گل جامه در از شب پیروید عنبر شکن از قدر موید. مهرا چی مناسبت بروید گل را چی نظر برم بگوید، آتش نشد پری بگوید فردوس نمونه زگوید. گل جامه در از شب پیروید عنبر شکن از قدر موید، گل جامه در از شب پیروید عنبر شکن از قدر موید، عنبر شکن از قدر موید. тантанаи таронаҳои ҳофизи зиндаёт маҳбуби қалбо одина ҳошим буд дар хонадони шумо дӯстони иззатманд. ин барномаи хотираҳо буд. хайр азизони дил.